General Muntu yashaba kumuterera karuru hariko Yaraganisa Kurwanisa Obushomankuzi owari kurabira mukubakoma mukanyikereza mu mukambo wa president w'ihanga omushuma bwase nobwo bwakoma ubwo rero amaze tekuriye senta yanzi yanjye ukaguma mpo nguriye mu office notekwa kwatwa utwara umukoti bakozese umushango wa kusinga uzengayi omukihono yabo General Muntu ebyabujunana abebemeza batari kufayo abizo by'abantu abakuha ubururu kandi bakaifaho bonka sente zo kumuzo mashimara omunanko mu marwara ga private niyo problem ero omwebembezi wena oteteka ombicere y'abantu abayebembeire tabasa kumanya ebizibu byabo Muntu najango Obushomankuzi buresireho bworo nubwo abantu bari kubasa kwekorera imirimo yabo kunko bworo bukiriye kizubo wakamunye avugana rwana ka Fortportal na ka sese na tore n'undi shatwe abaro y'ababasi abantu n'abakozi yangana giga kuyokaro bworo icyo cyaba kitashobora kire ebizibu nibuza kweyongera ahashonga y'ubuhereza yo muri Fortportal Muntu yaranajya budget obuteyongera ku rugo Fortportal yabirira municipality kandi kwishyana hato wehindukire city kikiresireho ubuzubu. This financial year 2025-2026 after Fortportal changed from being a municipality in 2019 to a city has 30.8 billion Uganda shillings. Yet, when it became a city, a division, North Division, was added onto the municipality, which means land size increased and the population increased. The budget remained the same. Abataka bashobora nshonga iziri kubateganiza eze bari kwenda zikoreho. Usanga twine ngudo embi, twine maizi, kandi na sente zikuga higuru zikuika cyaro nketekaniza na muno ya parish mode keja negame singanto zitunga akasente ka parish mode betino sangango singanto bwe kuja kwiduza nibagisaba kubaneka kandi singanto eyineka zokukanya mbwire bunu nabwe kintu sima president ono wetu mugisamuntu barabezire at contributingira atumanyise ngo singanto zitunga bugabe bwo kutunga akasente ka parish mode bukaraba government program ne cyagumizamo. General Muntu Gregory no mwabesimbire hantebe ya mukuru w'ihanga abakuza kutererwa karuru rwakanoro kwija amakuru agasha kwa Justin Nyakisiki omuri Fortportal.